غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر وارحم آمين يا رب. اللهم ازل رحمة يا الله النعمة والسلامة والسكينة والمودة علينا خصوصا لنا. السلام عليكم. اللهم كما لا تعلم ولبينهم كما محمد صلى الله عليه وسلم. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habibillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula illa billah. Niat adalah tamulah ibadah dalam nikah. Ini pada ibadah kepada Allah. Contoh ibadah dalam kehidupan dalam modal. Niatkanlah tamu dalam pernikahannya mengikut sunnah Rasul dan ibadah.